večer, dragi prijatelji, dame i gospoda, dobro večer, Skopje Cinema City. Dobar film beše ovo za Kate Richards, mi se dopada mnogo. Sekoj narod si ima svoj blues. I nije imame blues koji ne je ništo pomalko vredan od onoj amerikanski. Ima jedna izreka, vika što je blues? Blues je koga dobar čovjek strada. To je što se slučilo blues. A Kate Richards je pokraj imidž od njegov na pirat od Karibiji, na večni od džanki, alkoholičar, sepak mi se čini kako mnogo dobar čovjek, su mnogo dobra duša. I to je najvažno od sve. Mislim da bi bil dobar rodnina, pa tudi i dobar roditelj, da. Dobro je bilo da imaš čičko kao Kate Richards, to je bilo super. Ništo, znači, ta potraga po bluzot i kaj njego, a i kaj mene, nikojaš ne prestanala. Tako što, ja go baram bluzot malku na Balkanot, se razbija go baram iz cijel svet. Nekojaš go naoljam, nekojaš me naolja, nekojaš ne se naoljame, ama se trudime da se pronajdeme. Uživajte, će sviram kratok set, ama verujem, će bi biti dugo. Malce je vrućo, ama to je to.
i odsviram uspavanka za Radmilu M. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3.
Ima jedna numera bez koja teško prođe moj nastup i koncerti. I ta je vjerojatno najpopularnata makedonska pesna na site vremenja, najdaleko razprostranjata niz cela planeta. I se broji ovaka. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, yeah! Приемление!
Кейт Ричард има еден манир кога свири. Че ги дигне двете раце како да се джишнал од гитарата. Има... Сме го студирали, и него и многу други. Океј, би сакал да го завршам овој сет со една, наистина, една прекрасна numera. Мене, може би, најдрага, едно од најдрагите од периодот на Maybe So. Токму така. Оваа numera, оваа песна се вика Бистра вода.
Уште едно фала многу до Скопје Cinema City Festival, Ненад Георгиевски на довербата и на наградата која вчера ми ја даде за животно дело, иако јас сум постарал младинец, дори сега ја отварам кариерата. Фала ви на присуството, беше топло, ама пријатно. Бидете живи и здрави и продолжете со гледање музички филмови. Ah,